Esperanzao dale grandioso heroes welcome el gobierno local con Heidelin Diaz después gana este Silver Award na 2016 Rio Olympic na juego de weightlifting. Asungon con el alcalde Maria Isabel Climaco propio lang que dale recognition con Diaz siendo bien grande honor el lleva él na país especialmente na ciudad de Zamboanga. Residente de barrio de Mampang si Heidelin y edad de 25 años. We really need to give her the proper recognition, the proper welcome, because it is really a very special opportunity, a rare opportunity, and also to give other athletes the hope, the inspiration, the dream that if she can make it, Fuera el grande cantidad de incentivo que dale el gobierno nacional con Díaz, hay dale también con él 500,000 de peso cash incentives el gobierno local, asegun con el alcalde. And I've already asked Sir Ferdy to prepare the necessary documents subject to the requirements that will be submitted. She'll be receiving on the part of the local government 500,000. But I think that amount is beyond what she has given to our country, and we're very thankful to God. Mientras tanto, ya explica el City Sports Development Officer Dr. Cecilia Atilano, si Pakimodo ya puede sacar si Díaz con el silver medal kontra kundi su 13 kontra Incante na 53 kg category women's division. Heidelin is doing the clean and jerk, no? Yung bigat ng binubuhat niya is 111 kilograms. So, yan ang second attempt niya. Yung third attempt niya is 112. Kasi lamang ng 1 kilo ang Korea. So, nung nakuha niya yung 112, number 3 na siya. So, number 4 yung Korea. It so happened, yung mag-gold sana, which is China, na 0 siya sa clean and jerk. So, ang number 2 naging number 1, ang number 3 naging number 2. So, yung number 3 si Heidi naging number 2. Mediante con este positivo noticia, triste también ya anuncia si Atilano kay Nuay sale victorioso, el otro pa zamboangueño weightlifter Uban de Díaz y a competir na Olympic, si Nestor Colonia, un residente de Mercedes. Si Nestor Colonia, 19 sila magkakalaban, and then number 16 si Nestor. It so happened, hindi pinalad sa clean and jerk si Nestor, kaya naging number 16 siya. Asegun con Atilano ay liega na Manila kanda Díaz na Agosto 11 este año y ay volve aquí na syudad na Domingo Agosto 14 este año. Si Díaz amo el una Pilipino mujer que niya puede sacar medalla na Olympic desde el año 1996. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.